Kawadhi nyime ni luoro kwa oganda modak e tong' mar piny Kenya kod piny Tanzania e boma ma Namanga tok johala mag oduma kod agents magi loro tong' no ka giywak ni lochegi mag oduma koro oselornegi e piny mar Tanzania kuom thuolo mar jumbe 2 mokalo. Johala go wacho ni gitimo kamano mar nyiso ichwang' margi kalure kod bedo ni mwandugi mane wuok e piny libamba ma Tanzania ok ginyal yudo. Giwacho ni piny owacho mar Tanzania ogeng'o ne loche maromo 500 e pinygi kalure ni lochego ne onge kod obok mayienegi sombo oduma kowuok e piny mar Tanzania. Gie sani jogo ma ochung'negi oloro tong' ka gigeng'o loche mondo kik donji kata wuogi e pacho ka chomo kata ka ginyono kar tiendgi ni ok gibidok chien nyaka chieng' loche ma olornegi e piny Tanzania we thuolo mar duogo e piny Kenya. Madereva hoye! Yani tutatoka hapa mpaka kieleweke. Hatutoki. Tunaweza kula hata hiyo. Zimeoza. Tunataka taarifa hii imfikie rais na ajue kwamba hapa Namanga kimechemka na kwamba kimewaramba. Haya mahindi kuna mengine hayakuwa yamekauka vizuri, yanaozea pale. Ukijaribu kupita karibu na hayo magari yetu yenye wameirudisha kutoka kwa gate about 3 kilometers away, wameirudisha huko. Ukijaribu kupita kwa hiyo mahindi, ile harufu inatoka pale kwa sababu ya mahindi kuendelea kuoza na ingine inaota. Umelipa kila kitu, umelipa tax ya Tanzania, lakini ukifika mahali hapa unakatashwa kuingiza mahindi Kenya. Ni kama vile unaweza ingia duka ya supermarket, unanunua vitu vyako vyote, umekubaliwa kuingia, lakini unapotoka kwa mlango unaambiwa chukari hautoki na chukari. Unamwambia rudisha pesa yangu, basi anakuambia hakuna mahali ya kurudishiwa pesa, wewe jua mahali utapeleka. We have been having a lot of problems in terms of clearing the maize. Tanzanian authorities have already sold the maize to the Kenyans, and this maize now belongs to the Kenyans. Our government not coming out and defending our traders is very hurting.